Another difference. And even the parents, this is the only way to take the package that we have received home. Ti undu wa kawaida kuona mundu gwiciria ihinda riri na nitwona mwena wa iritu ni maba mecirio muno tondu turia mui andu aciari aria twina wamwe ni makoma hinyiririkite muno na ciana ici kaga mundu ingikorwo ikiuria ciuria gwakinya ni ihinda ria mweri na mundu ucio ugwitwo Kimani maundu marieka ni ateithia ciana ni gucihe sanitary towels. Nyonete mwana wa KAHII atuikite wa gutiganirio na ono ngirora maundu-ini maingi ono ngirora mwana wa KAHII umwire eyarie ni araremwo ni kwiyaria tondu hingo ciothe araigua ethe muno na riu mwana ucio ukurakinyirira ihinda akenda kana akenda undu ucio wake umenyeke na nikio hindi mo maraingira maundu-ini ma dawa mwana ucio agakorwo ati onero manyue dawa ni eguthie kunyua dawa. Umuthi tuna ikeno kinene muno ni tondu nitwacererwo umuthi ni Kimani Mobi Foundation na ni make a difference. Tukoretwo twina andu aingi maroima kundu kunene no gutire mundu ririkana kana ga KAHII umuthi ni atuonia kana ga KAHII kari ho na ni agacokia moyo thino wa pack iyo ya tuiretu ina undergarment tutatu ni iracoka igakorwo ina sanitary pads cia mieri 3 umuthi tugo tukiona tumwana 600 na tuiretu 1500 maithatatu. As we are going to continue for our studies, I would like to say that we are ready as a day to do our KCPE. Whenever it comes, we'll be ready. I have never heard of somebody coming to appreciate boy child. I am very happy. Kazi ya ukorofia ikifika wakati yake sawa, lakini mfanye nini? Msome. Na ukimaliza kusoma unataka ukuwe mtu wa kuchuna makorofia? Hatutaki hivyo. Ndio maana nashukuru sana bwana Mombi sababu ile kitu amefanya ni ya maana sana. Amekumbuka msichana na mvulana. Yeah, for a new Gatanga and a new way of doing